Sinech Ite. Yes, Idol Bernard. Okay. Pakawanin na kami apo ko natin aset ti Sinech Ite. Yapaling. Ngamin, dahito hepe ket pimatol kano iti datin nga aglaklako ti lansaken galba. Lansaken galba? Insukat na kano ni original wife na akabaro na metlaeng. Di ka in 4 kilo na. Basar ti report iti Sinech Ite ket ibagbaga na kano a sekretaryana iti kabalay na ngem ibagbagamat digiti daduma asyubit na. Sekretaryana te. Di syubit na. Naglaklakot lansa. Di ka mamang sorbitero ite. Namamuna kano dahito asyubit na iti sa bali nga ili nga nga itatan akit intugot na kano iti paghehedan na or paghephepean na. Ni ay. So bagkat na ka siya. Baka mo't nan uniform. Hanmet. With you. Ay DJ uniform. DJ syubit. Diyan ka mo kanyam. DJ Hepe with uniform. DJ Hepe with uniform. DJ Shubit walang uniform. Without. So non-uniform. Yes. Kung natin asat ano? Okay. Asat Sinech Ite, hindi ka na pimutok dahito a chismis. Kaya napapanaw ka na dagiti kakadwa na iti dahito alugar ka po iti aramid na. Aramid da, akit ko na dapay amang irabaraman ko na so ka nasakit kinakim, dagiti dati akakadwa da. Apa ilimeng data selda? So pay pinagbalindan sakit gamin nga motel gamin dahito nga pagigyanan da. Natiliw, di ka pulis dito at selda ko nakat isupay ako naman. Ayaw man ba? Awan imbaga. Titiliwe ko tapno. Apay piek na. Kuna na pay. Apasulan nga piek ni. Nagsulat mangibaga nga piek ni Lawrence. Hindi ka pa yung umanay monitor. Kuna na pay. Apasunsundo kano ken feeling princess treatment iti trato da. Uno trato na kada ito'y syubit na. Oy, baka mo kami nga naiyanak nga golden spoon. Di ba? Golden galba kasi dyan ka na golden lansa. Ngam usarda, ito sa balik ano aluga. Oy, there's pera in basura, don't you know? Sa bagay. Naamuan asaanen ngagsusustento ni sir, gaputan nagloan kano para kini syubit. So DJ original family ni Jepe, kita na nga ipro-provide nin, gaputa inted na aming kinisyubit, ket naggusar pa iso na tay loan. Yes. Imbes ka DJ loan ket para balay dakin para sustento ka dagiti Junakis na, inted na kin syubitera. Yes. Ken kastapay nga nagsinada kanon kadetoy original na ngem. Gapo ka detoy. When ngem si asa wada pay lang at daw pang annulled. Legally married da. Pelaeng. Kat mabalin nga mapilaan ti reklamo ni Jopepe, kadeta dati inaramid na. Yes. Immoral. Yes. Maikat iti servisyo. Mabalingim awamot kano titigtignayan ni original wife. No kayat na nga maadaan ti sustento, agtignay kasi. Dito yan, masarakan dito yan, Jopepe. Tiladan sa anak ito yan. Tapos na napipitas Jopepe lantan. Masarakan dito yan, Jopepe. Correct. Ito mamiyana na paset Ilocos Norte. Amom na anya ti Karina kani Shobit. Amo je bugi kagende ta. Hanme. Amom na anya ti Karina kani Shobit. Madina, bye-bye ti ay ayaten na. Para ti Sinech Ite, Idol Lawrence Corpus Martinez. Tatak.